Yes washabiki. Yap, subscribe. Like afu comment hapo chini. Hebane, leo hatuna mengi ya kusema kabisa, hatuna mengi ya kusema, ila kitu ambacho tunahitaji tu tuambie tuendelee au tusiendelee. Hiyo tu. Tunaona movie yetu kabisa inaenda kwenye move, kasi. Moto ni mwingi sana washabiki, wadau. So tuambie tuendelee au tusiendelee. Weka comment hapo chini. Tuambie wadau, tuendelee na movie yetu ya Nyota Njema au tusiendelee. Yap. Tutawasikiliza nyie kwa sababu hatuna mengi ya kusema kabisa kwa siku hii ya leo, kwa sababu kila mtu anafuata movie, anaona Kigongo jinsi kinaendelea, na ni nyie washabiki wa kutuambia kama iendelee au isiendelee. Mkisema isiendelee, so tunaikata moja kwa moja. Mkisema tusiendelee, tunaikata. Mkisema tuendelee, tunaendelea. Okay? Comment. Tunawapenda sana wadau. Thank you.